strong haka block level ba kumjuru war hakidu ki polling booth unit ba kumjuru war hakidu ki polling booth unit ba kumjuru haki sub prem units kita kat wani ki block ese ki bagada ngaban page bah naga ban plan issue jadi ki babun ese ki block ki Isno ba idon cibun ke jengkeman khamtam hakin pai ba ke mampat sno ya ka nitty-gritty jongga medical science tengah semua banong ba kum ke party congress haga district level pada ke block but ke state level we long very concerned nampak kembali page nak paper dari page national dan international papers we babun kini ki report ke bawan hak ba kini ka new covid variant tabagi Omicron no kasar gidi beran ni sedang mereka ka ba isno nai mo ni kham ka sawan kum bakalan shop yang hak gidi semi atam sekitar jula ni Omicron atau ke genetic sequencing kila long very strong haka block level ba kumjuru war hakidu ki polling booth unit ni bulan Disember mentah kelok perang sakun dia labun la sang celebrate Christmas kharaar hajar tli kilong yeng yang long anxious kawai bungi hapan page shuru kadi ka komlong ka education system mentah dan sekolah profesor kiba ka final exam sadap like Q class kena lah promote ka Shri Brostam Festival Kalong why not for Christmas Carol tegi sutna sibun baga government kelas ngawi ke ke bangi keren hak ka sni bagai ke bangi keren mentan Kalong hak ni dei bag bangin long prepare ya kali ni dei bag kadika Omicron mo kadika waves kawan sawan biang haji ber kadika COVID-19 isngau ba habangi phai je government ni ba kaduna ba ka jingkon kre bagi shifting la sela da Kalong fully prepared ni shifting yo ba Kalong biang kuma COVID-19 ha bagi beriu ki nervous ki beriu ki klumar kat sebab phai lese mo ni dona ka jingklor klumar jimbon kumjuru ki nongrap ni ko ban lo ban highlight indian bala kumu government kan pe bahang ji de ki nongrap khamtam bagi digi benai isnem namar covid lese ki mayo bahai ka rep karyan ma kumjuru ka jing di ki marrap ki government kan khampale jimbor kindia digi ki ru ki don ki school ki batang-tang ka pisan agalen government ka slam ban polai kim ju penduk tulop ya kinong hikai kisio nak fund jo ke school katon ke school fund jo ki tehdin nak lawan ya ketua paksa compensate na sesim no ya kata tiga ke bangamut ban ong golong jengkerpat ya ke sorkar berdata ke pisan nak sorkar kemi keempat pelai nak sorkar pedeng keempat pelai dulu kadon yang ke state fund sim se nak ke treasury jo ke state government sio ya ki da aikin bang radai lei bo ukpa berka kemi ki dei kinong hikai shano ke yang ke sam ban poi shano ki khon ken poi haka jing shisha na kalian jungi ngi gua ban shai kedar bala kumu baka sorkar kan pelai kan dikasiye mdei tang haki jaga juga stik shidil hendrai war haki jaga jung kan normal municipal ku bagi di ban pelai na kan ka sie kenang baka na jangi na kan ka jingma jongka jingwan telep jung kiwi kijak bendri ke par ke ba na kalian juga dese ka jing kendu mentaka sni ngi keren bu ngi dei baka jing link yau epic nomor bat ya ada kaniru ka ban kata shisha yangi kajingkli kalau mentah ki babun hang ne hari kasi jantia jungi bar kastet barogoi nyempat pediang yu wadahar ladang iling no yu epic number berwadahar kai ka fiat kai ka lasai ka jungi tu ki briu ki bom don adhar number hatu kinang yu thabut ne am nyaban bu ka jingkli bagani ngaso ka jingker ki jong ka central government kan ka sarkar NDA banle ka ni nakaliang jungi persajur bala se nakaliang ka sarkar MDA ka badan ka jingi ade ka bajan ba ka NDA ngaso ka de ban yang rang ba persalang ka ni na ka bentar ka jing bahang jungi pajba jungi hari lum kasih jantia kalau ngai ke jisu pendit ban yo iba ya ka ni ka bil mo lapa sepo parliament na ka bentar ka jing bit jing biang jong nore mde shoot na ka bentar ban protect ya ka bendu kasih ka jungi te kumta nakaliang jungi ni tentu ka sarkar ba ka de ban khot karki ola rade ya ka house
ban pass nak resolution nak jong district council lani hapo state legislative assembly ban persya ya kanika jingut jong sarkar India ban linglang ya adhar ba eu epic kenang bagadang ta ya gibri jugi hami kata kalau majungi rajungi mutasi